TVC ni nangkut kanin tlaih na April ni kul thawng pang krak chimlai. Myanmar ramchan kar lak chawza National Unity Government NUG Ngandamnak le phimchonnak le Union Minister Dr. Zoe Suni. Tangchung shamtlai phihnak Ethnic Armed Organization EAO he ibowin chawza zungkip kan laklai tiah chim Dr. Zoe Suni chawza pakhada chun uknak bechainak le upadi sarnak herh riantuannak hmun ma zong herh chucha a CDM thazaang thawn deuhnak hmun pau a tangchung shamtlai na he ibowin khua peng ramkul le Ramthen adot te in kan lak changlai tiah chim hibantuk to sarnak he valai pini phunglut chawza I an kan chawlehnak dinga herh mi pakhat asve I Ralkap Lutlai he atlak mi zong asfon tisen chua kan du ruanga asalo Ralkap suknak ding a tualo ok athalo mi asi cha a ase chon Federal Democracy hruinak a atel ding mi Federal Ralkap zong atha kan thon tarlai I ramkhel a athak shum lai lo tia Dr. Zoe Suni achimchap CRPH ni marchladi in CDM zong phi chang I chandrakya mi chunga CDM alut lo mi chu Ralkap lei tangan si tia anthan daukal na kan taitik zonga Ralkap lei atang mi pau chu rian in anidin lai tia andak than chang ti in DVP ni atial Myanmar kongkau he pe tlain April ni kulinili Indonesia Jakarta khopi a to ding mi ASEAN lakrok me chinga Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha kai I team lowe ramdang pe tlainak minister tu akai lai ASEAN me chinga akai ding mi he deputy prime minister le ramdang pe tlainak lai minister atwan chi mi se Thailand ramdang pe tlainak minister zung ni ASEAN me chinga general mi outline zong akai lai tia arak than na in mi outline ni ka kai lai lo tia athan ve hi ASEAN lakrok me tinga Myanmar ramchan kar lak chawza NUG zong kai veding in ASEAN ran ngai tu nasena for phihnak an tu liaw si tia BBC ni atial Myanmar uknak alatu Ralkap Lutlai pasale Ralkap he ape tlai mi company pani chu European Union EU ni avai hnihnak dan tatnak alien deuh mi atwa chap uknak latu Ralkap chung a EU ni dan tatnak atwa kauna in Myanmar rammi cha I minung zon nak bawmnak apek mi tu chu US dollar nuai shaleng chap ase EU chimphuannak nol ngei tu ni Myanmar rammi chunga Ralkap ni atwa sarnak an ngol hleilo I rammi than chawnak aphi peng an tu sarnak an ngol ri lawa chun hihnak an afak deuh mi dan tatnak ni azul lai tutan dan tat mi na he Ralkap Lutlai pol long an city lo an company lian pani kan chap tia achim EU ni dan tat mi company chu Myanmar Economic Corporation MEC le Myanmar Economic Holding Limited MEHL an CE EU thana America le UK zong ni chawlehnak arak phi chang tia BBC ni atial Ralkap ni uknak an lak nuin rammi thil fear in bawle shamnam in tangka chu ti bantuk chu ahlannak fak deuh in an hun to chin langmang lam I ani chopa a an hmu mi dor kip bow in thil fear to an shat mi in bow in chung thil fear lam kam a dear tar mi motorcycle kip fear shamnam angei lo mi rammi sinin tangka le thil ri shamin chu ti bantuk chu ahlannak in uknak an lak nuwa an to deuh tia mit hmu tu hnani an chim chun Ralkap ni ramchunga Ralkap daukal nak atwa mi na chu me thalanan ka na I minung zasori le somthum ranglo annun nak aliam chang chu chunga ruak cheu khat chu Ralkap ni moton an kalpi thihnak atong mi chungkhar ni ruak an hlamtik a ruak hlamman tangka an rakhel na tlai atong mi na zong an ngei mi tangka chu nuwa an thla than mi zong an February ni khat in April ni kul tianga Ralkap kut in chuahnak ngei lo rammi minung zasari le somthum le pahnih leng an thi chang I minung thawng li le zahnih le somnga le pahnih leng tlai an se chang tia RFA ni atial UN Secretary General Antonio ni nihin Myanmar achang mi thil konga ASEAN meeting hi abepi tuk mi ase daite in aphi kol kho nak ding izomulo UN le ASEAN kanibom lai tia achim Myanmar kong
tawlrel chuahnak dinga ASEAN meeting ni zeitluk da chathnamnak achua pilai ti mi chu valei pi ni anyat mi le an nga mi ase hi konga UN Secretary General Antonio nihin memaram dir hmun hi valei chungram kip becha nak antua meaningin riantuan ding asita a ASEAN le UN ibom ding hi abepi tak mi se atu nak in andir hmun achet chin nak ngalo ram lian nan sinak hu ham zong nan man ok asi tia achim chun UN Secretary hlun bagkimun zong ni atu nakin achia do mi to sarnak antua tinak ngalo UN le ASEAN riantuantu le ibom hi abepi tok ASEAN ni achai khan mi le abecha nak zong abepi tok tia achim ve ti in BBC ni atial ramchunga ralkap lutlaik atua mi ngandamnak le riantuantu minung za le leng chu ralkap ni rampi lim hang tlak tarna upadi changjanga le panga e in tlaihnak warrant achua changna hi tlaihnak warrant chung a hmuton nak tampi angai changmi doctor le thiamsang doctor pol jong tampi ani telve ramchunga ngandamnak le riantuantu minung thongsom thumleng an e chu chunga minung thongkul leng chu chawza zunga antuan chawza zung atuan mi chunga ngandamnak le riantuantu zatuak somsi lapanga chu CDM an lu cha a ngandamnak le riantuannak rian akal khauti lo chu cha a hibantuk in ralkap ni CDM atua mi ngandamnak le riantuantu na tlai dingin ankol na I warrant tiang an chua he ase April nikul tianga ramchung ngandamnak le riantuantu minung som thumleng an tlai changna tia RFA ni atial Bago Ramthen Bago khwa a mia online ralkap kut in athi mi na anruak anvuinak thlan thil dingin ralkap ni zatlang bom chantu phupol amfiel na April ni hlaisuri a ralkap ni Bago khwa zatlang bom chantu phu hlaisur leng anton na I ralkap dokal ruanga athi mi na an thlan nan thial lai tia anti na alhiam mi zong nampur na lai lo I si in zonga nan thlop na lai lo tia am fiel na chubantuk ralkap riam fiel mi chu Bago khwa zatlang phu cheu khat ni a chau thlang mi zong an ralkap riam fiel mi a chau thlang lo tu zatlang bom chan tu phu na ni hibantuk rian hnihnak le riam fiel mi hi kan chau thlang nai sai lai lo thlan thial ding le thlan phul ding in an kam fiel mi he tuan bia thu an du cha a ase chubantuk chu kan to kholo tia an chim aliam chia za chung Bago khwa a khwa mi le me online ralkap fa ngai nani ka cha a khwa mi minung som jet teng lo nun nak arak liam tia de erawadi ni atial April nikul zong a uknak la tu ralkap dokal nak chu ramchung hun kip a pe zul in to ase mandale khwa minung kal deuhnak hun pola minau na ni memaram uknak ala tu ral sang lutlai na ti mi cha tialin ral boy pol an man thak antar chun yankung khwa junction city zunpi zunte kalnak kiba ralkap dokal nak chata tarin ralkap dokal nak antua mandale khwa thema biaknak phun kip ifon in eidinok ahar sami in chungkhar zathum leng sina fachang chiti alu chite le piati bantuk bomnak ampek na hibantuk in mimaram chung ramkul le ramthen kip a uknak la tu ralkap dokal nak le NUG chawlhan nak antua DVC thawng angai tu hindi lakchunga lunglom nak tampi kan ngai